Nang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Na, awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Na, Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. ginatang ko api lang. Ijangay, Ijay ili. duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kun data maysa, itid mo kanya kon, nya. Ah? Kursunadam ayato'y chinelas ko. Awan nga rod, bagya kun amatan, kurso na dak ngamin. Ay katun sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatam man ang itiday ta chinelas mo pilang. Ni Emma, anang, tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Tikal agbaing itikas tangar aramidem. Agdadawat ka. May mayat tantag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada amadida kita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababa intikas tangar aramidem anak ko. Adala nga ro chinilas mo. Di ang kayo mat dumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas na agdawat? Ang kayo kit di mat dawatan di sleeper ne bakat emangan Tapnohang kayo nga umapapal. Tila apalan nyo mat gamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawatak ko je maysa. Ha? Ay sige, alaan mo, timaysa. Ha? Agpaiso yo. Ay na, nagsingpot kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabit lang at sukdalag. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. Katje, lemon yung ay. Bagyon sa matadya, dumawatak man. Uy, sige lang. Manggaw at kalatan, uraytan, nababamay. Kanjay si Leo. Mangugutak to niya, ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige lang. Ada mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wine pilang. Ay, awanti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat, nakalako kayo nga rodan. Agpabarato kayo nga rodan, Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran, Ito na umay alawas pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung? Ay, sapatos di bakit dayta. Di nansa mo unay usarin. Ay, dewata ko na nga rod na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alaan nyo lang na. Daan sa amutan. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wana na nga manag-apal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itid da. Ta sigurado dinawat mo manan dagita.
May mayatan ti agdawat ngam di agtakaw, kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga min ije balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay naanak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukwayo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay dia? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umaikan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti itid datang danta. nasakit isikap ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto mat kay di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamuasako. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman ija ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawid niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, lolas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngay hanyo pala nga inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay ka dimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Agawid tan. Ma, hanmon samot nga ususaran dato'y payong mo itiruarti balayaw. Ha? Ay, us-usar ano rumwara? Adon samot ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro doon daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya kun. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Ag umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya? Nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Manatay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kaslak nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya us-usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga.
Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan aya tagdawat? May daruman aya tagdawat? May balodan aya nanang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga. May mayat tagdawat ngam diag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di isupay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga oray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti dawdawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ni, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko dita basuraan. Napipintas pa nga minabadbado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders dita bangir a balay. Ni, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damot la nagabang dita balay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unod. Basta binagkat ko latan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ko, nanang. Nangalaam manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kitaan nyo man no bagbagay ko. Nagmayatifit yung nadato bado. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ang paymot Hanan. Lablaba ang lang. Usarakit din. Ni, ala, ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag, iso ay, narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibilang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa yung anangin na dagito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon na. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O nga rod. Uray siya katadamat mangangot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de takilikilin. Angutan niyo matatakay-lakiliyo. Siya nga tang agpaiso aya. Ay ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatalak ka na yung dato kilik-kilik. Kante-entero nga bagik. Grabe ti gatal na. Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. Nanang, kitaan niyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan ada te wallet. Dati man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalit. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. At dan sapay na iburda anagan di tapantalon kun badom. Agpadamot anagan ti na iburda dita. Wan, iso nga agpares na gito yung abado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Nay, akin kukwa ngay kadagita.
Adamot nagan na. Tsaka mo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbel lang da nga roden. Anya? Ay, inakman gumatang iti bawang kan sembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog akon nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God! Ni, api ay, ibatan dak, api nga Di ka pumanaw. Tamangayawak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw ay bagbagayo. Ay sus, awan matamo kay ta. Badok daytayin suot mo. Kantaig igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado ngayon suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko. Impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagtatakaw. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagiti insot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisumak mo lang aron iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at mat tayo ni Jamon ter aramidam. Agasam dayta, uray lang gud-gud kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti ka padasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, iti tunggal maysa at tuy manen tuy pagayam mo no gayam yo ni Jenna Almoite ang mga kagamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, wano ibasa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpud no anagan. Ngamsak by na hello mampay ka ni Regent TV, ditaro si Pilagan Isabela, William Bulusan, Joan Rovillos ka ni Alejandro Selga. Kastoy man ti surat ni Pagayam Ruhel. Dear Manang Biyanang, kayat ko nga istoryaan ti kapadahasaki di baruak paylaeng. Aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ngam awan anak may, kat adayo amadan kami itanak iti nagbalin nga asawak. Noa pa kasta tinakunak, iso tibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak, tiag salaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay sus. Unay day ta na porma manakaw. Ay maday, sukatam tabadom. Bado tila kay dayta. Nakaislaks kakit din sa ka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Sa ka nagpumada. Anya ngay dayta apostura manakaw. Kastoy matisigod pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay maday, pala kayon nakatilangam iti kasta apurmam. No? Agsukat ka nakaw. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam? Awan matern o ken kaa. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka kung tanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma.
Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Apay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvay. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elve, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to agkabaw kan. Takas la ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na day ti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, payakas lanalpay ti abaga masimang pagtruhel. Awan sa hamot tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay sumapul kay ti sabali. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na naaya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagduadwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo, ha? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo matkayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrak kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit mo din tingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito yung ngipon ko, kunak kuma. Ay, anay ka, ay, anak ka. Una akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang. Apay nga anak kami sukanyaw. Adda ka din nakabadtripan yaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O madakas ang makitak iti dayta. Ay naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka sumapol ka niti sa bali nga armam.
Ta sigurado nga ado ta agbalin alapod na klunan ka. Basta si Katyay ayatan. Di ka sarde nga naging nga di na aklunan. Akluna, kaadamot pa nagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi ramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wa makibibiyang kadata. ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na, kunada Oray kumabot ano baknak. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumaday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dya nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmat itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papanggadata. Kati kayat na, agkasarta na paman a sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidisang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan na ko mamita. Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo itikas tay. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. Nudenggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayat yok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di na. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang, adda kamay. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabwalen na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jakla impagarup nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apekit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, tingin kayo ana na. At patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko iti sidong ti anak mo. Ta ayatan dia tayo tunggal may sa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga dia ta? Adda ka din nubya. Ay, awampay mat. Agpada tangarod ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka iton malaham. Sa dino ngay.
EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ah, ay, kat sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita kat awan pa'y nobyam. Napili kan sawang. Sa anak nga napili. Napukawan tiganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manutaw-tawon da ngay. Buente. Buente uno, kan 19. Anya. Ay. Apay no padasumit ti bakit, Niko. Bakit? Ay, Anya ti mo ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. anya. Ang napili kan sa mga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat, kan di na kay sukat. Anya. Sa anak sa pay nga agsubli di abroad na nang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto agsubli. Mga sawa. Apay, adan nobyam. Kat adya Asino ngay? Hindi ko na yung ay bagayo na na. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Hindi ba tayo? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungod Hindi ba tayo? Makiasawa ak matun iti mabiay. Ha? Sino pa kay asawa niya? Lukas ta, adali mo da nobyo yaw. Nabiit kami pa'y anagkin na awata na nakaw. Ha? Apay, asino ay tinobyo yaw? Kwa. Ni Niko nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kaila ka din makasapol iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ata ay ayatek nga rod maut. Ay, Agin inayat kamay anak ko. nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Di... Ay, matiya. Di awagak ton iti tatang ti siyumang kao. Isuntumot din takin siyumang kanya. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat. Sumapol ka iti sa balay. Saan aninikaw? Oh, naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kinini ko apara kanya. Di saan tang agbinbinir ngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mo ti kastangar aramidam Managim bubukod ka. Tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay basta! Makiasawa akin ni Nikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni nanang paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Ano ti kinabakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan nyo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya ti makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, ang mga nopal, diyangan diyak tumanan. Amoy mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan? Sumapol ka dita. Adu dagiti babakit dito lugar tayo. Adu ti balo. Basta saan na ni nanang. Di naksukiran, Niko. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang!
Da kay magayam. Ay sumrat kayaw. Agyabanak. Adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay anak ko. Kun saan nga imaw awag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli ni ja brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni bakakaon. Nakapanunot ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadang na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay ti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mau. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ka. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mau. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata nanak ko. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan o kasta. Ay, wen. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod iti inak, kat naaklon na mutlaan ti amin. Ti amok guraan na kami itag nanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na mutlaan ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan ti inam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Tapasat siguron ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo amin papagayam, syakmanan ni Manang Biyanang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sator. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak ang nakadulin dito'y panunot ko. Jak malipatan da ito nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro?
Kuha, awan mo iti panunot ko da ita, Linay. Kun may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbang nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ah. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, ada nga min problema. Anya manen a problema dayta. Ada nga rod itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Kung amin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gayam. Kunay, ikamat na kid din tibagi na. Ha? Unay kalakit din aya. Tila aramidam ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo timbagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga rod, bunga lang ti arak day chay. Daitan ti bagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin ka mutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat ngamin ti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikasta? Wen manang. Ay, kasaritam tong nga din ni bayaw. Tamakipag naadak pa ila dito balayo. Kababayin samat kan kuana. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpet day chay. Awan problema kan kuana. Agyaman na karot manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, wen tata. Uncle, unam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Wen na uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo tata. Ay, stay uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. At napapananta. Ha? Sa dino uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta iti parlor. Ha? Ada parlor yung uncle? Adda, hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbang nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Igamang hindi gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga-playa ko mga aga-broad manang. Ay katsi ka Addalataken ka dayta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you manang ah. Ngam adapay mo't kwarta nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign ang iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iswa, napanunot ko ti ag-apply langin para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-er day nga ulit iti asawak. Sana bale, tanasingpet mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarte. Di ka madanagan manang, tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitak Benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupamot aminin nga agkursonada ken ka? Mga sawa ka kiting, taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang.
Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan Santiago na dito yung lugar tayo. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer namin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti ag kursunada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type tayo jay. Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka dayta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan na ka nga rod apagan ano dayjay. Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuyukuyog. Wano kakibkibin na. At ay di lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo, Ditag. Saan nakaapagan ano dayjay. Ta saanan anawaya. O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency, mi manang. Alanganan samot Anya, kat, agaplay ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga, Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si Kanti magimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko, kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Sana bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaengen. Taura jak agtrabaho, at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayaw, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman nak tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin na naam mo ka babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanam namakkan ka. Aklunak, adamat riknakken ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Ah,
Agpaiso? Uy, agyaman nak ha. Pinaragsak nak iti kas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos. Ket kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan lirma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay ayatak ni lirma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi no mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpaada ta iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, hindi na panalawas. Tapno agpaada ta iti gamit. Agpaada ta iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman ak karot ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Gusto nga agudwa tamanan, Benjo. Ala, si Kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikatan ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katwan ah. Nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod. Kanayon dangag ko yung itiday siya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken nak dito silid mo. Tanda kayat ko apun ken ka. Puno ka di tinaamuak. Naamwang man niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tinayja Alerma. Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Ha? Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya! Anyat kahit mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na ka. Inayat ka ni tikas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di ta. na pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mang manglapad kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taad na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanan ti birok ti parlor ko. Ha? Sana po nun dayta. Agparparbuy ti sarita dayto ataw man, ha? Ay agtana ka, padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo, abading ni ulit agkaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Taas ang mga rodamadlaw. ay, diyak la impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kabsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayang tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agkaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kumam. Ay,
Saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo niya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro niya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adakanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman nga wan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantik pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tig na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Angkal, bidot yata, piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan nyo kay ni Binjaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbiduta. Ti amok maayat nak babaan ti kwarta ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken kuana. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita na kay liliwag akon kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinang ibukbukak iti panawen ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.